sada imam zadovoljstvo da najavim i dva sjajna talentovana mladića. Oni čine muzički bend Duge, duo gitara uz hit Krivog tornja. Benda u kome je svirao i njihov otac Riči, koji je danas u Radio Beranama. Opet Radio Berane je medijski pokrovitelj Kuda Duga, godinama nesebično prate i podržavaju ovaj ansambl. Ovi momci će potvrditi da se ljubav prema muzici nasleđuje i nosi u genima. Slušamo Lazara i Beljka Jokića. Za početak pjesmu Najrade bih od Duška Vujovića. Uživajte! Rado bih se od sebe odrekao, da si
snage koji padaju sa neba, ovo da ne dobijem samo to ne treba. Da li pratiš snage koji stoje oko tebe, vidjet ćeš da želiš, vidjet ćeš da možeš, to što sada kriješ niko ne vidi na tebi. Pogledaju sebe, pogledaju sebe, neka tvoja glava bude sama tvoja briga, ne daj da joj govori, neka sama otkrije. Igra rock'n'roll, cela Jugoslavija, sve se oko tebe ispravlja i savija. Igra rock'n'roll, cela Jugoslavija, sve se oko tebe ispravlja i savija. Igra rock'n'roll, cela Jugoslavija, sve se oko tebe ispravlja i savija. Igra rock'n'roll, cela Jugoslavija, sve se oko tebe ispravlja i savija. Igra rock'n'roll, cela Jugoslavija, ispravlja i savija. Igra rock'n'roll, cela Jugoslavija, sve se oko tebe ispravlja i savija. Hvala puno. Ako su djeca naš odraz u ogledalu, a definitivno jesu, onda Riči može da bude ponosan na Veljka i Lazara Jokića, svoje sinove koji su ga naslijedili i kojima je ovo bio premijerni nastup. Dakle, sjajno su momci ovo uradili. Oni su mladi, još uvijek su učenici srednje škole i za koju godinu možemo da očekujemo i neki solistički koncert.